iyi ni radiyo agasaro kaburaga ivugira irondera mu Bwongereza mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Venuste Nshimiyimana. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Wahoze ari perezida wa Malawi Peter Mutharika yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu ku majwi 57% ubahatanaga Lazarus Chakwera yemeye ko yatsinzwe afite amajwi 33%. Perezida havuye Lazarus Chakwera twumva ko yabaniye n'ab'impunzi ziri inyuma y'inkambi cyane zarahizwe zirasahurwa. Simon Zigamasabo uhagarariye impunzi z'abarundi n'abanyarwanda mu gace ka Nkotakota. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yabwiye inteko rusange y'umuryango w'abibumbye ko urugomo rukomeje mu burasirazuba bwa Kongo ari itsembabwoko rikorwa mu ibanga. J'adresse à cette assemblée un appel solennel. Reconnaissez le génocide congolais. Perezida Tshisekedi ati ndasaba nkomeje inama rusange mu buryo bwihariye nimwemere itsembabwoko ryakorewe abanyekongo mushyigikire urugamba rwacu rwo guharanira ukuri n'ubutabera kandi mudufashe kubaka amahoro arambye rwagati muri Afurika. Umuti udahenda uvura sida uzajya ufatwa kabiri mu mwaka uzava ku bihumbi 28 by'amadolari ukajya ku madolari 40 ushobora gutuma sida irandurwa burundu. Ikaze mu makuru y'agasaro kaburaga. Agasaro kaburaga. Rero ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndiko na mugenzi wacu Liliane Gaju. Perezida wa Malawi Lazarus Chakwera kuri wa gatatu yemeye ko yatsinzwe mu matora ya perezida yabereye muri iki gihugu cyo mu majyepfo ya Afurika amasaha 2 gusa mbere y'uko ibyavuye mu matora bya nyuma bitangazwa. Mu nama rusange y'umuryango w'abibumbye, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yahaye isi inkuru zikomeye asobanura ko urugomo rukomeje mu burasirazuba bwa Kongo ari itsembabwoko rikorwa mu ibanga. Avuga imbere y'abayobozi b'isi, Tshisekedi yahamagariye umuryango mpuzamahanga kwemera ko ikibazo kimeze no kugifatira ingamba zihamye. Yagize ati gutahuka kw'ingabo z'u Rwanda, guhagarika gushyigikira M23 no kugarura ububasha bwa leta ya Kongo mu bice byose byigaruriwe ni ibintu bidashidikanywaho kugira ngo habe amahoro arambye. Itegeko nshinga rishya muri Guinea rishobora guha umuyobozi w'igisirikare Mamadi Doumbouya uburenganzira bwo kwiyamamariza kuyobora igihugu ryashyigikiwe na 89% by'abatoye. Nk'uko ibyavuye mu matora by'agateganyo byatangajwe ku mugoroba wo kuwa kabiri byabigaragaje, iyo mibare igomba kwemezwa n'urukiko rushinzwe itegeko nshinga. 89.38% by'abatoye bemeye iryo tegeko nshinga, aho abitabiriye amatora bagera kuri 86.42% muri miliyoni 6.7 biyandikishije, nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Ibrahim Khalil Konde. Tukivuga kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abantu bashya 11 banduye indwara ya Ebola. Byemejwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ku isi OMS ku itariki ya 15 Nzeri, bikerekana igabanuka ry'imibare mu cyumweru gishize nk'uko iri shami ryabitangaje kuri uyu wa gatatu. Ubuholandi buri hafi gusinyana amasezerano na Uganda yo gushyiraho ikigo kizajya cyakira abantu bose bahakaniwe ubuhungiro bo mu karere mbere yo koherezwa mu bihugu bakomokamo. Nk'uko umwe mu bayobozi bakuru babivuze kuri uyu wa gatatu, biteganyijwe ko ayo masezerano azasinywa mu minsi iri imbere. Turangiriza aya makuru avugwa hirya no hino ku isi kuri iyi nkuru ivuga ko ibintu birimo guhinduka mu kurwanya sida. Umuti ugiye kugera kuri benshi ku giciro gito cyane mu bihugu birenga 100 bikennye cyangwa biri mu nzira y'amajyambere ku buryo sida ishobora kurimburwa ku isi. Uyu muti witwa Lenacapavir uterwa mu rushinge 2 gusa mu mwaka, ugatanga uburinzi bw'amezi 6 kuri buri doze. Ubusanzwe ugura ibihumbi 28 by'amadolari ku muntu ku mwaka, ariko ku masezerano mashya mpuzamahanga mu by'ubuzima igiciro cyagabanyijwe kugera ku madolari 40 gusa. Uyu muti udahenze uzaba wageze mu baturage bo mu bihugu 120 bitarenze umwaka w'ibihumbi 2027. Urakoze Liliane Gaju kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Amakuru mushobora gukurikira kuri urubuga rwacu rwa YouTube na WhatsApp @agasaro kaburaga no ku rubuga rwa internet wa eshatu @agasaro-network.com. Vous écoutez Agasaro Kaburaga.
nabibabwiraga mu ngingo nkuru. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yabwiye inteko rusange y'umuryango w'abibumbye ko urugomo rukomeje mu burasirazuba bwa Kongo ari itsembabwoko rikorwa mu ibanga. Tshisekedi yahamagariye umuryango mpuzamahanga kwemera uko ikibazo kimeze no kugifatira ingamba zihamye. Si le monde hésite encore à nommer notre douleur, nous n'attendrons pas. Niba isi igenda biguru ntigitinya kuvuga ku mubabaro wacu, twebwe ntituzategereza. Igihugu cyacu cyafashe iya mbere mu gushaka amahoro, twasinye amasezerano y'amahoro, twemeye ibiganiro, twiyemeza inzira yo kwiyunga, ariko amahoro y'ibinyoma yubakiye ku kudahana no kwibagirwa ni nk'ihagarikwa ry'intambara by'agateganyo. Amateka ntazibuka amadisikuru yacu, ahubwo azareba ubushobozi bwacu bwo kwemera ibyaha by'indengakamere harimo n'itsembabwoko no guca umuco wo kudahana. Ndasaba nkomeje iyi nama rusange mu buryo bwihariye, nimwemere itsembabwoko ryakorewe abanyekongo, mushyigikire urugamba rwacu rwo guharanira ukuri n'ubutabera, kandi mudufashe kubaka amahoro arambye rwagati muri Afurika. Enfin, une paix durable au cœur de l'Afrique. Perezida Tshisekedi yaboneyeho umwanya wo guhura n'abanyekongo batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko bamwe muri bo basohowe mu cyumba cy'inama bazira uko bavutse. Nyamara abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi bari muri leta ya Perezida Tshisekedi i Kinshasa. Cedric Muyoboke akomoka mu bwoko bw'abanyamurenge, ni umunyamategeko ari i Kinshasa. Urakoze Venise Nshimiyimana ku cyizere mwatugiriye cyo gututumira kuri radio Agasaro Kaburaga. None kuba bamwe mu banyekongo bangiwe kwinjira mu nama yari yatumwe na Perezida Tshisekedi i New York, ndetse n'abari bageze mu cyumba cy'inama bagasohorwa, bamwe bavuga yuko ari ukubera ko ari abanyamurenge. Wowe uri aho ngaho i Kinshasa, ukomoka mu bwoko bw'abanyamurenge, uri umututsi ariko uri umunyekongo. Iyo nka bintu nka biriya bibaye aho ngaho i Kinshasa mubyakira mute? Ibyo nanje nabikurikiranye, maze gukurikirana ibyo nyakubahwa cyangwa se honorable Moise yamaze kuvuga, asa navuga ko ari ivangura ryakorewe abanyamurenge cyangwa se abatutsi muri rusange, ariko njewe siko nabifashe, n'abandi benda ndakeka kuko sindi umuvugizi wabo. Icyo mbona nuko ahantu hari Perezida wa Repubulika, ahantu hari inama nkiriya nkuru, ntabwo ari umuntu wese upfa kwinjira. Abantu benshi ntabwo bari accredited, ntabwo bari bemerewe, ntabwo bari batanze amazina yabo mbere. Ibyo yavuze ngo izina ngo bari kwabona izina risa n'iry'ikinyarwanda, ngo bagashiramo umurongo ibara ry'umuhondo kugira ngo bamugarure, agera naho aje kuvuga umwana wa honorable Enoch Ruberangabo, biriya yakabije. None se ibyo ngibyo yovuga ngo nivangura iyo bamenya ko ari umwana wa Enoch? Ntabwo baba bamukuyemo, kubera ko Enoch ari Kinshasa akorana n'ubutegetsi n'abandi. Ibyo ngibyo twebwe bazabita ibintu nguko nabivuze ubushize, bazabita ibintu mu mazina yabo. Nkabiriye yavuze Moise Nyarugabo, yavuze honorable Moise Nyarugabo, yavuze igihe yari muri Plaine de la Ruzizi, yagiye kwakira abanyarurambo bari bameneshejwe igihe basenyewe na Red Tabara muri Plaine. Bijya yavuze ngo ntawanga konkanyina ngo arwaye ruheringo, iyi niyo leta yacu, nta kundi twagira, ubanira turagerageza kuyisobanurira. Kunkeka ntabwo basoye abantu kubera uko basa, nuko wenda umuntu wese atakwinjira hari inama nini nkiri. Maître Cedric Muyoboke, uribasira cyane honorable Moise Nyarugabo, ariko nagira ngo nabumva radio Agasaro Kaburaga bumve kiriya gikorwa cyo gusohora bamwe cyangwa kwangera bamwe. Uravuga yuko ari ukubera umutekano ahantu hari umukuru w'igihugu. Niba numvise neza, Nyarugabo yavuze umuhungu wa honorable Enoch Ruberangabo, ariko ntabwo ari we wenyine, ndetse amakuru mfite nuko we ataninjiye, ahubwo yari hanze ashaka amakuru, ntawamusohoye rero mu nama. Ariko niba hari abasohowe bazira ko ari abanyamurenge, icyo wowe ntabwo ugifata ko ari ikibazo? None se niba ahinjiye umuntu nka nshuti Willy ufite amafoto agaragara na nanga, reka mbivuge gutyo, wahawe mission kuhagararira diaspora hanze muri ririya shaka ryabo rya AFC 23,
ubwo urabona boreka abantu bose bakinjira kuki batokeka kuko bashaka guhungabanya umudendezo w'umukuru w'igihugu njuko nkeka baza bafata ubu nyine Nyarugabo yibuke honorable Moise Nyarugabo yibuke igihe twagiye kwa president muri 2018 hari abantu bagariwe hari abari mu Kamasa ntabwo babagariwe kubera ko basa cyangwa se uko bitwa bagariwe kubera ko bambaye kubera impamvu runaka hari amategeko abahari kwinjira ahantu hari namaziri nini nkaziriya nje sinkeka ko babagaruye kubera uko bitwa cyangwa uko basa biriya no gukomeza kugenda ba intoxicant le commun des mortels cyangwa se population ngo abantu bose bumve ko ibyo twarwanira ese ibyo twarwaniraga gituma tabivuga igihe Gatanga yasenyutse nabivuze ubushize aja mu Gatanga aja agiye gusura abantu Gatanga ari yasenye igihe Rurambo yasenyutse aja kubwegera nibwo yavuze ngo ntawanga konkanyira ngo rwaye ruheri ibi ngibi ngewe nibyo nzamvuga ngo bareke gufata ibibazo by'abanyamurenge babicuruze babikuremo dividende politique baza bavuga ikintu uko cyitwa bavuga integenke za leta nimba banasohowe kuko simbihamya nta makuru mfite wenda kandi nawe ndabizi ko amakuru yaguye kuko atari muri Estados Unis d'Amerique avuge ngo ni integenke za leta dore icyo bakoze ni iki kuko yarasanzwe bivuga na kera kiri muri leta urahungaho Kinshasa nabivuze ngitangira uri umukozi wa leta tubwire haba hari igihe wowe ujya mu nama waba uri kumwe na minisitiri cyangwa se n'abandi ba minisitiri b'abanyamurenge barahungaho Kinshasa bakabaheza mu nama izi hari inama mutajyamo ivugirwamo ibibazo bya Kongo mushinzwe icyo na honorable Moise yakivuga cyangwa se undi wese uvuga kuko sinzananga kuko hari ibibazo by'amadiscours de haine narabivuze mu kiganiro mperuka gukora na radio RTNC n'abandi banyamakuru bari aho ngaho baza bita ikintu mu izina ryacu nta nama nimwe turahezwamo ntabwo uvuga ngo turahezwa mu nama dufite abantu mu ngabo dufite abantu muri parlement dufite abantu muri gouvernement tugenda hari ibindi bibazo baza bavuga by'aba extremiste bagenda bavuga discours de haine leta ntishobore kubahana icyo aricyo tuzaza tuvuga nta nama nimwe duhezwamo tujya mu nama zose minisitiri ajya mu nama zose nanjye njya mu nama zose z'akazi n'abandi bose tubana abadepite abasoda n'abandi bose bajya mu nama ariko hariho aba extremiste cyangwa se abahezanguni leta itarashobora guhana icyo aricyo tuzaza dushyira imbere kandi tukivuge tureke gucuruza ibibazo by'abanyamurenge n'intege nke za leta ngo tuziprofite kugira ngo tugere ku cyo dushaka ariko hari abasanga mwebwe muri aho ngaho Kinshasa musa naho mwirengagiza ibibazo by'abanyamurenge abo ngabo bari hariya za Fizi abari za Mwenga abari za Uvira mukabirengagiza mukaguma aho ngaho mukamera neza mugahembwa ntimubone ko hari ikibazo kiriho mukitwara nk'abanyekongo ariko bene wanyu bafite ikibazo mbese ababivuga ko musa naho murwaye mufite indwara umuntu agomba kubanza kureba iyo ari yo kugira ngo abone impamvu mutabona ko mufite ikibazo muri mwebwe mubona ko abo ngabo bo baba bibeshya mwabasubiza iki nakomeje kuvuga izina ry'umuntu wanambwiye nibasiye umuntu ntabwo namwibasira honorable Moise n'umuntu twubaha n'umugabo w'umunyamurenge twubaha kandi mukuru ibyo nibyo yavuze avugana na Scovia akavuga ngo hari abantu barwaye syndrome ya Stockholm na Lima ariko sibyo none se tuvuge ngo niyo yararwaye igihe yavugiraga leta Gatanga yasenyutse Bijombo yasenyutse Kamombo yasenyutse Minembwe yugarijwe n'abibogobogo oya ibyo ngibyo ntabwo ari byo ntabwo tuvuganira leta nibiriya yagiye anavuga ngo Ruberangabo honorable Ruberangabo yaravuze ngo ahora avuga kuko nta bibazo twigeze tugira azane extrait imwe ya discours ya honorable Ruberangabo cyangwa sindi umuvugizi wa honorable Ruberangabo imbabarire cyangwa se dokima imwe icyo tubaho duhora tuvuga kuko ibibazo turabifite ariko tugomba kurwanira muri leta umuti ni muri leta nta handi tugomba kujya kuko iyo avuga kuriya agakora ikiganiro na Scovia agakora ikiganiro avuga kuriya ngo umutekano wacujije mu Abanyarwanda ntabwo yibuka abana bari Kasumbalesa ntabwo yibuka abana bari Nyunzu ntabwo yibuka abana bari Kikapa ntabwo yibuka abana bari hirya no hino ibyo ngibyo twebwe nibyo tuvuga
si mushinja bijya bamuhora bamushinja byo muri 98 ngo basize abantu Lubumbashi basize abantu Kinshasa barapfa barashira simbimushinja wenda hari ibindi byari bimureza amadisyo yararenze ntabwo turya kugira ngo duhembwe icyo twahisemo nugira ngo turwanire mu gihugu dushaka ibisubizo hamwe na bene wacu tudenonse intege nke za leta nkaburiya gazazivuga akiri muri leta. Cedric Muyoboke umunyamategeko umushishinguzi mu bya politiki ukaba uri n'umunyamurenge uraho ngaho i Kinshasa ndagushimiye cyane bw'aka kanyuhaye radio Agasaro Kaburaga. Urakoze munyamakuru Venuste Nshimimana ku mwanya mwaduhaye kugira ngo dukomeze duhangane n'ibibazo dufite mu gihugu kandi dukomeze dusobanurire imbaga nyamwinshi byinshi batazi. Murakoze. Agasaro Kaburaga. Radio Agasaro Kaburaga yifuje kuvugana n'uwasohowe mu nama yarimo Perezida Tshisekedi ku murongo wa telefone i New York ndi kumwe na Willy Nshuti nguhaye ikaze. Urakoze cyane bwana Venuste Nshimimana kunyakira kuri radio yawe. Mbwira igihe bagusohoraga mu nama bakubwiye ko ari izihe mpamvu zitumye bagusaba kutayikurikira? Urakoze cyane. Inama nayinjiyemo nk'abandi bose ariko nabwo bimaze kunyura mu nzira z'ibiganiro birebire bamwe banyemerera ko nazamuka nkinjira mu nama abandi banyangira ibyangombwa byujuje bagenzi banjye bari bamaze kwangirwa ngo bitewe n'amazina yabo ngewe for some reason ndemererwa ariko ngeze hirya gatoya mbere yuko ninjira mu cyumba cy'inama babanza kunyangira ariko wari wanshekinze bwa mbere arakomeza kubinginga babwira yuko mu by'ukuri ngewe nta kibazo mfite nshobora kwinjira barakomeza banga ko nakwinjira babansabye guhagarara iruhande gatoya ndahagarara hanyuma babonye hamaze umwanya muremure wa mudamu umwe wakoraga verification araza arababwira ati nta mpamvu yuko watoranya bamwe ngo bazamuke uwe kandi yemerewe ngo areke kuzamuka yinjire mu cyumba cy'inama hanyuma baza kunyemerera arazamuka mbere yuko ugera mu cyumba cy'inama hari amayesikariye uzamuka winjira niyo mpamvu uri gukoresha ijambo kuzamuka ndazamuka amayesikariye ngera mu cyumba cy'inama ndicara ubwo numvaga nejejwe nuko ngiye nanjye gukurikira inama nk'abandi bakongomani bose hashize nk'iminota 5 nicaye haza umugabo ntabwo nari nzi ibyo ashinzwe araza arambwira ngo ni gute wowe wageze aha ngaha ndamubaza se uranzi aravuga ngo nongo mbwira ukuntu wageze hano avuga nahageze nk'uko n'abandi bakongomani bose bagenzi banjye bahageze mu buryo bwemewe arambwira ngo reka ngo ntabwo ugomba kuba hano mbona tangiye kuvugana ijwi rirerire ndahaguruka nsa n'ugiye inyuma gatoya y'intebe ndahagarara arakomeza arambwira ati ukwiriye gusohoka ava hano ndavuga ati nta mpamvu yo gusohoka ngo mve hano kuko ninjiye mu buryo bwemewe iyo kubona mbona mu kanya aho guhumbya haje abantu igikundi kinyuzuraho kinjira iruhande bagerageza kunshibura bambwira bati ni gute wa mugabo ako kanya itavuga ngo behere ngo nafanana na Makenga utyo mu jambo ry'igiswahili ndababwira ati bagabo bavandimwe gusa na Makenga ntabwo ari icyaha genda umukongomani nkuko nawe uri umukongomani najya kuvugana najya kurekanya ijambo bagahita banzabiranya mbonye bigiye guteza havuka abantu bamaze kuba benshi iruhande rwanjye ndababwira ati rero mureke kunkoraho manuke ku neza hanyuma ubwo nigire hanze nkuko mubishaka nagize ngo barandeka nimanukire ku giti cyanjye ariko ngiye kubona mbona ijya timu yose iramperekeje abantu benshi ndamanuka ngera hamwe ku muryango nkomeza kubaza mu by'ukuri nta cyaha nkoze umuntu arambwiye ngo minafanana na Makenga ibyo ubwabyo si icyaha ni gute umuntu ashobora kuzira no yuko asa n'undi ngewe nemerewe nkomeza gutanga ibyo bisobanuro ariko ngiye kubona mbona umusore muremure rwose wari ushinzwe umutekano aho ngaho ararwana no gufungura umuryango no kunsunikira hanze ku bw'amahirwe ngewe ubwanjye nibwiriza gusohoka atarankoraho nsohoka umuryango ndagenda nguko uko byagenze ntabwo namenye mu by'ukuri
icyo nzize nyirizina usibye gusa ko umuntu yambwiye ngo unafanana na Makenga, mbona ko atanzi kuko mu by'ukuri ntabwo Makenga tuvukana, ariko nabonye ko umuntu atanzi gusa icyanjirije ari isura yanjye. Mbese uretse kuba barakurebye isura, wigeze utekereza ko muri abo ngabo bagushushubikanaga harimo abashoboraga kuba bakuzi? Natekereje ko kubera ko yenda mba kuri social media ifoto zanjye ziba zihari, natekereza ko wenda uwo muntu ashobora kuba yagombaga kuza wenda akabanzi akana mpamvu yasohoye, ariko natekereje yuko uwo muntu nibura iyaza kuba yaranze yakabaye yaraje akavuga ati twakubonye wenda urwanya leta, twakubonye uvuga ibitekerezo bitandukanye n'ibyo leta yifuza, ariko ntaze yitwaje iyo mpamvu y'ivangura, iyo mpamvu yo kwanga isura y'umuntu, iyo mpamvu yo kwanga uko umuntu ateye, byonyine ubwabyo gusa ngo abe ari byo yavansa ashaka kusohora mu nama. Bigaragara rero yuko ataranzi, bashobora kuba baramutungiye agatoki gusa bakamubwira bati uriya muntu usa kuriya ntabwo wemerewe kumurekera mu cyumba cy'inama. Mvugana na Cedric Muyoboke, ni umunyamategeko, ari Kinshasa, ni umusheshenguzi, akaba ari n'umunyamurenge. Yambwiye yuko yarebye ibyabereye aho ngaho i New York, yambwira yuko akuzi, avuga yuko wowe ari uhagarariye umutwe wa M23 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uratekereza yuko abaje kukubwira ngo usohoke baba bari bazi wuriwe nubwo batamukubwiye ariko bakabikora babizi? Kuba mpagarariye umutwe wa AFC M23 muri diaspora ntabwo ari byo byakabaye bisobanura ko mpezwa aho perezida w'igihugu cyanjye ari, kuko M23 ntabwo ikorera mu kindi gihugu, ntikorera muri Somalia, ntikorera mu Rwanda, ntikorera muri Uganda, ntikorera muri Algeria cyangwa se ngo ikorere mu bindi bihugu byo hanze. M23 iri muri Congo, ibikorwa byose ibikorera muri Congo. M23 ntabwo ifite igihugu cyayo, giti cyayo cya M23. M23 ntabwo irashinga ibindi bendera bitari irya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. M23 nta ndirimbo y'igihugu ifite usibye Debout Congolais. M23 ikorera ku butaka bwa Congo. Bivuze ngo igihe cyose twebwe turi aho perezida wa Repubulika w'igihugu cyacu aje kuvugana n'abanyekongo, icyo gihe ibendera ry'igihugu cya Kongo riba rizamuwe, icyo gihe tuba turi muri Kongo, icyo gihe tuba tuhagaze ku butaka bwa Kongo. Ni ngombwa ngo natwe tuje aho ngaho hazamura ibendera ry'igihugu cyacu nk'abandi bose. Turi abakongomani. Ni nk'uko aka kanya udashobora kubwira abantu bashigikiye Martin Fayulu uri muri opposition ngo be kugera aho Gisegeti ari. Ni nk'uko badashobora kubwira abashigikiye Moise Katumbi ngo be kugera aho Gisegeti ari. Bivuze ngo nuko ari opposition. Of course niba ari opposition, M23 nayo iri muri opposition, yopoza bad governance ya Kinshasa. Ibyo rero biravuze ngo ntabwo bibagira abandi bantu, ntabwo bibagira abene igihugu b'ikindi gihugu, ntabwo bibagira abazungu b'i Burayi cyangwa se abantu bo muri West Africa. Dukomeza kuba abakongomani nubwo turi muri AFC/M23, ariko turi abakongomani. Aho perezida w'igihugu cya Kongo aje hakazamurwa ibendera ry'igihugu cya Kongo, icyo gihe abahiswe Kongo tuba tugomba kuhaba natwe. Nta mpamvu yuko wavangura abantu ngo nuko babarizwa muri opposition. Willy Nshuti, utashoboye gukurikira inama yayobowe na perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye radio Agasaro Kaburaga. Urakoze cyane bwana Vincent Nshimiyimana, wakoze cyane. This is Agasaro Kaburaga.
mukomeje kumva radiyo agasaro kaburaga ivugira i Londres mu Bwongereza mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Perezida wa Malawi Lazarus Chakwera kuri uyu wa gatatu yemeye ko yatsinzwe mu matora ya perezida yabaye ku itariki ya 16 z'uku kwezi kwa 9. Yabitangaje amasaha 2 gusa mbere y'uko ibyavuye mu matora bya nyuma bitangazwa. Abanyarwanda n'abarundi baba muri Malawi nubwo batatoye kubera ko ari impunzi, ariko aya matora bayakurikiraniye hafi ku murongo wa telefone mu gace ka Nkota ni mu birometero hafi 175 uvuye mu murwa mukuru Lilongwe. Navuganye na Simon Nzigamasabo uhagarariye impunzi z'abanyarwanda n'abarundi baba hanze y'inkambi, mbanza kumubaza uko bakiriye intsinzi ya Peter Mutharika. Mu by'ukuri naho impunzi zitemerewe gukina politike, ariko nta kubeshe impunzi ngaha ziri kuvyina hafi igicumuro cyose, kuko ivyavuye mu matora vyaboneka cyane ko uyu perezida ari wari imbere. Impunzi rero zirafise ibituma vy'ukazivyina kuko perezida havuye Lazarus Chakwera tuvuga ko yabaniye n'abimpunzi ziri inyuma y'inkambi cyane zarahizwe zirasahurwa. Rero impunzi zategereje impinduka, ziteze byinshi rero ko kumbure itegeko rigenga impunzi ryari buza gukora ko leta yije ishobora kuzorisubiramo ikazemera gukora. Igihe Peter Mutharika yari perezida, bamwe muri mwe bari aho ngaho, mbese icyo gihe yari ku butegetsi nta bibazo mwigeze mugira? Nta wovuga ko atabazo twagize, kubera ko ingorane impunzi zifite muri Malawi muri rusange si umuntu ahubwo n'amategeko. Amategeko ya Malawi rero ntiyemerera impunzi gusohoka ngo zikore inyuma y'inkambi. Rero mu gihe ca Peter Mutharika mu by'ukuri nta bibazo bidasanzwe vyigeze bihaba, naho ivyo ko ritari hari n'impunzi ntizahutaga cyane. Rero n'ubundi impunzi teze yuko uko byari bimeze ariko bizokomeza cyangwa bikaniyongera n'itegeko naryo bakaryemeza. None ni iki mubona cyatumaga kuri ubu butegetsi bwa Lazarus Chakwera uvuyeho impunzi mutigeze mugira umutekano mwishimiye? Ibintu bisa n'ivyari vyagiyemo politike, kuko murazi ko impunzi z'abanyarwanda ziri muri Malawi ni nyinshi. Ubwo rero leta y'u Rwanda n'iya Malawi ibona ko vyakubana bashakisha abantu bakekwa ko bakoze genocide yakorewe abatutsi. Ivyo rero bigahutaza n'abacuruzi. Rero igihe ivyo bikorwa vyari gukorwa nico nyamukuru kigaga. Ikindi naco karagashari kabene gihugu ko impunzi muri Malawi zarakoze nyinshi, zararonse ubucuruzi, impunzi ziracuruza cyane mu by'ubutunzi. Ubwo rero abene gihugu n'agashari nako kaba karimo cyane abene gihugu bacuruza. Birumvikana nubwo bwose mwishimye, nubwo bwose mwagize uruhare navuga rutagaragara ariko ruriho mu gihe cyo kwiyamamaza, kubera ko ntimushobora gutora kubera ko muri impunzi. Ariko se mu gihe cyo kwiyamamaza mwaganiraga iki n'abanyagihugu? Ni iki mwabafashije mwizera yuko iyo mpinduka mwari mutegereje igerwaho? Ngaha igihugu kiri mu ngorane zigaragara. Ikibazo c'amadevize, amafaranga y'agaciro yarabuze, bituma rero haba inflation, kuvuga ibiciro ku isoko vyarazamutse cyane, ku buryo abaturage vyagaragara cyane ko bipfuza impinduka. Rero amatora yabaye uravye nico kwita mu Congereza niho kwigaragambya mu matora yabaye, niho kwigaragambya kuri leta. Ntabwo amatora yarasanzwe, yari imigaragambyo inyuze mu matora uravye. Nk'uko bivuga hari ikibazo cy'ubukungu bugaragara, ariko se uretse icyo kibazo cy'ubukungu kireba abaturage bose ba Malawi namwe murimo nk'impunzi, ibindi bibazo ubona uyu perezida mushya Peter Mutharika ugarutse ku butegetsi azahangana nabyo ni bihe? Ibibazo azahangana navyo ni nk'ivyo yarahanganye navyo imbere. Ibibazo bya journalism, we bivuga abantu babona ko yakunda cyane gukoresha muri leta abantu bava mu gice cy'iwabo, kandi ubu amajwi yabonye menshi abantu ba Central Region of Malawi, uvuga ngo aho Perezida Chakwera avuka bamuha amajwi menshi. Ubwo rero waza bafise iyo challenge yo kunga abantu akabagira umuntu umwe. Icyo kibazo ndabona azahangana cyo cyane. Simon Nzigamasabo uhagarariye impunzi z'abarundi n'abanyarwanda mu gace ka Nkota, ndagushimiye cyane kubw'aka kanyu haye radio agasaro kaburaga.
ndabakengurukiye cyane. ni hano dusoreje aya makuru kuri radiyo Agasaro Kaburaga, mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani w'uyu munsi: agakoni k'umukobwa n'inkorangende. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. Agasaro Kaburaga.